Motle re metsotsong e 13 hantle ka morao hora ya borobonga. Lenaneo ke makgulong a matala. Ha ona lenaneo le leng le tshwanang le lena. Haliyo. O keke wa le fumana tshebeletsong feng kapa efeng. O le fumana fela ho seyalemoya sena. Seo leng seyalemoya sa selemo. Kgotso. Mekgotso e be le wena. Kgotso e be le lapa la hao. Kgotso e be le metswalle ya hao. Kgotso e be le ba leloko. Kgotso e be le moahisani wa hao. Kgotso. Ha o ntho e fetang kgotso. Ha o sena kgotso pelong, ha o kgone ho phomola. Ha o sena kgotso maikutlong a hao, ha o kgone ho phomola. Ha kgotso le siyo le kelellong ya hao, phomolo ha iyo. Kgotso. Re metsotsong e 15 ka morao hora ya borobong. Bekeng e shweleng re ile ra bua ka o tlontlolleha. Hore ha o batla o bona ntho e swabisa, o re fe yona. Re tseba o etsa hore ntho e seke ya hlompheha. Re tseba o etsa hore ntho di tlontlollehe. Re a tseba. Ke ne ke swabile haholo. Ebile ke ipotsa dipotso. Hore ha re ngwana ke mpho e tswang ho Modimo. Se etsahetseng ka meloding. Haufi le Felkom. Mo monna ya lemo di ka ba 30. A tloswang ka ho tjhesa leseya la lemo tse 3. Ke tla e beha jwalo, ke leseya ntweo. Sakarete. Tjhesa ngwanana ka sakarete. Atimela sakarete mmeleng wa hae. Mmele o re reng ke tempele ya Modimo. A mo tlontlolla. A mo hlompholla. Hloleha ho hlompha le bophelo le mpho ena ya o le mpho eo re reng ke mpho e tswang ho Modimo. Timela sakarete se tukang mmeleng wa hae. Timela sakarete se tjhesang mmeleng wa hae. Ke rata o leboha mme mong le mong le ntate e mong le mong ka moo ka meloding a ileng a hlaba mokgosi. A se ke a tshaba ho bua. A re hona le ntho e etsahalang mane. Ha re hlabeng mokgosi. Re pholose ngwana enwa. Le hlomphile bophelo ba hae. Modimo o le etse hantle. O le etse ka hore le hore. Le hlomphile tempele ya Modimo. Le hlomphile mpho ya Modimo.
re a kgona gore se hlomphehang re se tlontlolle se hlomphehang re etse gore se seke sa hlompheha hampho ile ya modimo e tswa ho modimo o ka itjhisa jwang ka sakarete mpho e phefumulohang mpho e utlwang bohloko mpho e thebolang meokgo mpho e tsebang ho bua mpho e tsebang ho lla mpho e utlwang bohloko ha e utlwiswa bohloko ke letsoho la monna la ntatae ngwanaka ho tla loka modimo o teng Samsung o batla Samsung e fumane ka phone ya Pep efe kapa efe e phumanela Samsung A25 ka tefello tse kgonehang tsa kgwedi le kgwedi dikgweding tse 12 ho qualifier ho bonolo kena ho pepstores.com o iphumanela phone ya bophelo bo betere ka Pep. Ere motsotsong ona ke hlahe ka BB Cash and Carry for the people by the people. Rainbow hats and feet 1 kg R9.99 sesolo fela. Pork chops kilogramo 69.99 e a lahlwa. Bulk shin stew ke kilogramo 86 rand 99. Jumbo white sugar 5 kg 99.99. Mona ki BB Cash and Carry. Lucky Star Pilchard 400 gram 23.99. Monyetla ona ufumana mabenkeleng ohle a BB Cash and Carry Qwaqwa Harry Smith Molly Rates. BB Cash and Carry for the people by the people. Ki BB Cash and Carry. Kuri mahlome tsotso e mashoma mabedi le motso le monga hantle fela mo mamedia ka morao go raya borobonga le nnaneo lena ke la makgulonga a matala ka jeno motseng wa Mmamafubedu ho bolokwa ngwana le mmae ka jeno ho bolokwa ngwana le mmae ba felletse letsohong la moratuwa ngwana le sia le a bolokwa ka jeno le mmae ke bale ba ileng ba fumanwa mokhukhunga sebakeng se bitswang Talently re a khona ho tlontlolla re a khona ho hlompholla o etsa hore le bophelo bo seke ba hlompheha lesia la tsamaya matsohong a moratuwa matsohong a moratuwa motho a le boloka ka mokhukhung mo le mmalona hore ha le ka mo lo bola ka nna bola ha na taba le ho bola ho bana re a khona ebile re a tseba ho tlontlolla hore motho ona o tswe kaofela ho so ho na le monko ho lelapa le bolokang ka jeno le bolokang moradi mo le lesia leo e santse e le modimo e santse e le modimo modimo teng askis pepi ho tla loka ke tseba bohloko ba pelo ya lona
Yes. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Mrena tinse. Da. Kwahlalwa phansi. Oh hadulwa fatshe. Ha rerwa motho. Hore o tla tshwana le setshwantsho sa Modimo. Empa motho a ikgethela mamenemene ya hae. Ai. Ha. Hey. Hey. Ha dulwa fatshe. Ha rerwa motho. Empa motho yena ikgethela mamenemene ya hae. A ikgethela. Ha dulwa fatshe. Ha rerwa phoofolo e bitswang motho. Empa motho yena ka boyena a ikgethela mamenemene ya hae. A ikgethela ho phela ka bomenemene. A ikgethela ho phela ka bomenemene. A ikgethela mamenemene ya hae. Kwahlalwa phansi. Sure. Da. Hi. Ha tshisa sa lo singa. Re metsotsong e 27 ka morao hora ya borobong le nnano ke magulong a matala ke Sontaga bekeng ka jeno ho na le mo ke yang le monsena sa 2025. Dum. Le mosena ke sa 2025 mere kgweding ya pele selemong sena se setjha hona le mo ke yanteng ka jeno ha ke so qete momamedi ka monna yane e rileng ra bua ka yena a hodisitseng bana ba hae ka seipone hore ba itshebe seiponing ba itekole seiponing ba ke ba itlhatlhobe ka seipone ba itshebe ere pele ba etsa eng kapa eng ba ye seiponing ba itshebe mme ba bue le sona seipone sena le sona se tla bua le bona. Monna enwa o re ho mora hae ka tsatsi le leng ngwanaka ho kile hae ba le motseng mme motseng ona ene re ha o batla eng kapa eng ho na le lebota mo o neng o ngola teng lebota leo ene le lebota le neng le tsejwa ke motse ona kaofela o no fihla le boteng mono o ngola lebitso la hao empa hore o tlo watamele o utlwisise ka pele morao tjena lona le bota leo le re ke notice bota
o no fita o ngola mono boteng leno la tlhokomediso o ngole lebitso la hao. Lano batla mosebetsi o tsoma mosebetsi. O tsoma bophelo. O no ngola hona le boteng leo o ngole lebitso la hao. Empa ke mang? Ke mang? Ke mang? E re pele ke kie pineng ya mokgethi. Hey! Bua ntate re mametse. Bua Jehova re mametse. Hey! Bua ntate re mametse. Habo Jesu monate man. Monate habo Jesu. Hallelujah. Jesus. Zaza.
Onyiwezile ke zaza wa mokhetia habo Jesu humonate habo Jesu humonate habo Jesu ha utlwile ditlhapa ha utlwile dikobiso ha utlwile dinyenyefatso habo Jesu humonate se ra o se sheba mahlonga o tsaya ditsietsi o se hlola se o rwakile ka makgetlo o se hlola se rasile sa o nyenyefatsa ka makgetlo o hlola sera se ile sa qeta pelong le moyeng hore se o hlotse empa se sheba se fumana o hlaha ka mane o tshwana le sefate sa Kedare sefate seo se fumanang Lebanon. Jesus, sho, fila se sinketsa kwa kubaneng se ntsokotsa e sa le o se Baba ngiyabonga otsho jwalo zaza sera o se hlola se phehile mona o a se hlola sera se apeile mona o a se hlola sera se re se kopantse tlatala tsa sona ntho di khutlela ho sera di khutlela ho sera di khutlela ho sera di otla sera hape ke ka ho zaza renga o baba ngiyabonga ntate ke a leboha. Hey. Sure. Ngiyabonga sibangathe unyiwezile ke zaza mokhetia ya ribinetse mpinena e matla hakana metsotso ke mashoma mabedi le metso mmedi le ba horenga ya leshome khotso mo mamedi ye motle habo Jesu ho monate habo Jesu ho monate mo Jesu a lenteng unwa metsi a phodileng a sediba se dulang se kopotsa letsatsi le letsatsi motsotso le motsotso habo Jesu o hlola motho a sa ila ngola fatshe tlhapa empa ha o le habo Jesu mongolo ono wa phumuleha ha o le habo Jesu tlhapa eno e ya phumuleha
o hlola motho a ile o bua hampe a ba tshwara kopano tse sa feleng a di tshwara osenga a di tshwara motshehare a di tshwara mantsibuya a di tshwara le bosiu empa Jesu ha kena o a di qhala o qhala diratsena o qhala serasena di tsweka tsela tse supileng bona ba tla ka tsela ile ngwe empa ha ba qhala o ba qhala hore ba mathe ka tsela tse supileng tse ding tsa tsona ba sa di tsebe le o di tseba zaza wa bina pina monate ngwana mokgethi lenaneng la magulong a matala o ngiwezile khotso yaba monnenwa o re ho ngwana hae o tla sheba mono leboteng leo mme o kenye lebitso la hao teng o re motseng ona e ne re ha o kentse lebitso la hao mono ha o kentse lebitso la hao moo wena ka boena o tlamea ho etsa hore o ile o le tlosa moo ha ona motho e mong ya tla le tlosa moo ha o le ngotse moo o kopa mosebetsi o batla mosebetsi o tsoma wena ka boena qetellong ya diqetello tshwantse e be wena ya tlosang lebitso la hao moo ha ona motho e mong ya tla o tlosetsa lebitso la hao moo ha ona motho e mong ya tla o thusa ho tlosa lebitso la hao moo wena ka boena o tlameile hore o le tlose lebitso la hao yaba mora o bua le ntatae hore jwale batho bao ba ne ba etsa jwang a re ho yena ngwanaka e re ko bolelle bophelong motho ya tlamileng hore a etse hore dintho di etsahale di mo etsahale bophelong ke wena ha hona motho e mong ya ka etsang hore dintho di etsahale ka ntle ho wena ka bowena o tlamea hore o iketsetse o ye o ikise mo pitsa di belang teng wena ka bowena o tlamehile hore o ikise mo pitsa di belang teng ha ona motho ya tla o pipa ha ona motho ya tla unka a o ise mo pitsa di belang teng o tlamehile hore wena o etse hore dintho di o etsahale ntho di etsahale o itlose wena ka bowena notice botong ha ona motho e mong ya tlang ho tlosa leboteng leo la tlhokomediso selemo ke sa 2025 ha o sa iketsetse ho tloha gona jwale hore dintho di etsahale hore ntho di etsahale wena ka bowena o sa iketsetse o tla ikutlwa motho motle o tla ikutlwa lenaneo la magulong a matala le re phela o etse hore dintho di etsahale o kopane le batho ba ka tsamayang le wena leetong lena la hore ntho di etsahale ha re qala le mosena le wena mo le moruti maine re ile ra o jwetsa mo Jesu ile ngare ha le kopana le bona tseleng le ske la ba dumedisa hobane ba ka tlo ba le kgelosa mererong ya lona mahe wena o tsamaya ntse o dumedisa ka kepisa ya dipitkopo
ema o tsamaya ntse o dumedisa o ema o sa tsebe gore o dumedisa eng o batla eng ema wena ka buena tshwantse o etse gore dintho di etsagale etsa gore dintho di etsagale bophelong ba hao tloela o sheba batho ba bang tloela o sheba batho ba bang etsa gore dintho di o etsagale wena ka bo wena a gore ke batla o jwetsa ntho engwe mo mamedi ntho ena o e botse beng ba thepa o e botse borra dikoloi wa tseba ha o nka koloi ya o entšha khumbi ya o entšha o isa renkeng ilo sebetsa wa tsa ona le batho ba tsamang ka mahare kapa ka dithipa ba tabolang siti ya khumbi eo a be a re ke a itabola o e rekile ka tšhelete yaka wa tsa gore o teng batho ba jwalo o rekile koloi e ntšha gore mopalami a tsamaye ka koloi e ntšha botsa monga thepa kapa botsa mokganni ha theoa koloi eo e le ntšha ha ba qeta o theoa ha ilo sheba re wa e hlahloba o fumana ba itabotse ka lehare kapa ba itabotse ka thipa a itabotse disiti a re o e rekile ka tšhelete yaka ke dutse tšhelete yaka ke tabola tšhelete yaka motho yeo reng ha dintho di etsagala motho e mong yena di sa mo etsagale gobane a hloleha o etsa jwang e ka re nka lata zaza hape e ka re nka lata zaza hape e ka re nka lata zaza Jesus! Suga Aibo Oh Glory to Jesus
Bathe motlenwa ke namhla ke Melusi Mbokazi o re namhla nkotsi o hire motho kgwebong ya hao a bule kgwebo ka hara kgwebo ya hao o mo hirile ha wena ntho di o etsahalla moleko bitswa motho tiabolotsi le yena ba re jwale ke bula ka hara kgwebo ya hao le nna ke bula hey yo re ke tle ke nke mabenkele sho ka tjha ngwana motho etlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24 SMS lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo Mommamedi e motle ngwaneso moreneng ngwaneso yeo ke mo ratang wena ya ratwang ke lehodimo e re ko bolelle mona jwalo ka ke re selemo sena seo re leng ho sona ka hara makgulong a matala re re ho wena mommamedi phela o etse hore dintho di etsahale di o etsahalle bophelong wena lefatshe ha le o kolote bophelo o lokela hore wena o tswe o lo ipatlela bophelo o etse hore dintho di etsahale ke bone ka lapalong o tsho jwalo moramaine ka nako tsohle ke mo rata hampe mofukeng eo o re motaung e ka re lapalong lefatshe ha lo kolote bophelo o lokela re wena ka wena o tswe o lo ipatlela bophelo lefatshe ha lo kolote bophelo ska tla tena batho mona o ska wa tena batho mona o ska tena le lefatshe lena hobane ha lo kolote bophelo o ska tla ema ka ditshetsekwanenyana mona o nana hore lefatshe le o kolota bophelo lefatshe ha le o kolote bophelo le ha o ka rwala para tse tsheletseng tsa dikausu tsa rugby tsa o futhumatsa maotwana lefatshe ha le o kolote bophelo le ha o ka rwala berete senang sekula lefatshe ha le o kolote bophelo ha le o kolote bophelo lefatshe etswa o lo iketsetsa bophelo o lo etsa hore dintho di etsahale lefatshe ha le o kolote bophelo a se lefatshe le itseng o tsamaye o latele lori enngwe le enngwe ya matlakala lefatshe le a tshojwalo ho wena hore o sale morao lori enngwe le enngwe ya matlakala e fetang lori enngwe le enngwe ya matlakala e jereng matlakala o e sala morao o a ilatela wena a se lefatshe le tsholong jwalo ke wena ya sala morao di lori tsa matlakala ke miss call e lapalong hape o tla fumana o dutse letshehare lena kaofela o duletse ho balana le maikutlo a batho ba hlatsang ka hara social media
o dutse letshehare lena kaofela o setse morao lori tseno tsa matlakala o setse morao lori eno ya matlakala a mang le a mang ko wena a setse morao o dutse letshehare lena kaofela o nana hore dintho di tla etsahala o nana ntho di tla o etsahalla wena ha di etsahalla bana ba bang o qala o ba le mona o batla le o matha dingaka hore o tsebe ho ba lawyer hobane ba tswela pele ba o feta ho tloha mona o batlana le batho o kala makulwananyana hao ha dintho di sa etsahale hobane o shebane le dintho tsa batho ba bang ha di etsahala wena di sa o etsahalle o setse morao lori tsa matlakala o dulelane le o sala lori ya matlakala morao ilo khala kwana thutubulung lori ya matlakala mme ho ankga mane mo e kgallang teng o a matha wena ka mahlo a tletseng bodutu o a matha ka molomo o tletseng bodutu ka leleme le tletseng bodutu ka leleme le fielang matlakala o a matha lefatshe lena ke a o jwetsa ntshebe mahlong wa mpona le mona Facebook lefatshe a lo kolote bophelo wena o lokela o tswe o lo iketsetsa bophelo wena o dutse o rwetse dieta tsa dipanana mo ha o tlameha o tswa ona ntho sa itsebeng ya location leo o rwetse dieta tsa dipanana ibile hona jala o sa rwala tsa dipanana o rwala tsa ditapole o rwetse seeta se itse ka re ditapole tse ilo kenywa ka ontong dieta tse ntseng di face o di rwetse batho ba etsa ntho di etsahale hona jwale di a etsahala ho bona ha di etsahala ho bona o a tlola o a tlola o ikentse park station hona le batho ba bang ba ikentseng park station wa tswa stationing ho kena man le mang stationing parki kwa mo chozi parki ho kena man le mang train e palangwa ke man le mang ha ikgethe o ikentse park station o ikentse platform ya train wena o ikentse platform ya train dintho tsena kaofela batho ba di tlisa ho wena he wena park station he wena platform batho ba bang ba tswela pelo bana ba tseba hore lefatshe ha le ba kolote bophelo ka menwa dinalete ha le ba koloti lefatshe ha le ba koloti bophelo o ikentse park station o ikentse station o motswalle wa mang kapa mang ha fihla tje o eng hohle ho fihlela ho wena platform number 1 wena platform number 2 o platform number 3 dintho di fihlela ho wena le ho sentjena hona le tse fihlileng ho wena platform number 111 2027 and 29 and 2040 and 2050 and 200 million
itsho nkomfa itsho itsho nkomfa itsho mfundisi o Pinky Qwabe ke a leboha wena Ellen Chabalala ke a leboha o Shea ke a leboha itsho ba itsho tata man thetha nam tata umfundisi inkomfa mkabile Thixo akuna nqekelo Raule tsena ke la temoruti maine batho ba ikentse di-station motho ikentse park station o ikentse platform ohle ho tla ha motho mong a tswela pele ha etsa hore bophelo ba hae bo tswele pele batho ba qala meleko ya bona motho o qala meleko ya hae e re ke late Mfokeng e re ke late ngwana chief pila ngolla lengolo ngwana chief moyeng dumela ntate dumela maine e motle Mofokeng Ntate Matau. He phuka khotso hle monna. Wow! Ye Mofokeng. O se ho le ho. Nna ke tseba ha o tshosa pate Mofokeng ha o re e lapalong. Ko rata hey, teng ha o ka re ke miss call ke re tsamaya maine. Ntate Matau ngire le nna ke phahame ka jeno. Phahama. Ei fela mmino o folletse. Ha monate jwang. O tluile le khosi ha re ntate ke ma. Ka re ke o mametse ha bana le lekodilo le reng kwa hlalwa phansi. Hey. Ka re ke mametse Zaza Mokgethi ya nyolo. Suga. Ntate Matau re ntse re le selemong sa ke tipedi mashome mabedi a na le metso e mehlano. Tsama Mofokeng. Jalo ha re nyolo wa serere. Wena se mang kapa mang. Wena. Ntate Matau le nana la ka jeno ha la etsetswa mang kapa mang. Itse wena. Lena Ntate Matau ha se le nane o fela le re tlang hore lena le etseditse mang a dula le etseditse wena. Ha maine o reng jwale? Momamedi lena le bua le nna le wena lena le naneo la ka jeno ke la hao Ntate Matau jale le khutletse mo re ileng ra hata tengoba menyabuketso yona ntse bona ha kakata monna yelwa ya nang le moshanyana le ngwana wa ngwanana kapa morwetsana bua maine hle Ketholena o fetotse mapa wa hae Momamedi re santse re qala le mo sa 2025 chesa re qala le mo sena re re oh why bua yo Ntate Matau tswela pele maine wa utlwahala wena e se mang kapa mang phela le mo sa 2025 ditaba di dutse ho wena re ke rana ra dula ho blame re ntse re blame batho ba bang empa le mo sena taba e dutse ho wena Ntate Matau ke kopa hore le nna ke mathe mo mathilente tsama Mofokeng monna ena o bua ka motse o makatsang ha maine o kopela ngwana ka motse o makatsang le nna o nhlotse motse ona itse ha ko utlwa motse ona ka phopholetsa dibuka tsaka tsa dibakaulo Ntate Matau studio se ke le mo sona chesa tletse dibuka fela ta tletse dibuka fela ka phopholetsa ke empa ke a tseba batho ba ratang le bota kapa batho ba le bota le karolo ya
mane Western Wall ba sheba le boteng Hallelujah. ba sheba le boteng e ba ba rapela empa ntate Motaunga ntate ena ha bua le morwa wa hae hore Hey. monna motseng Hallelujah. o makatsa Amen. Amen. o na le lebota Ah, maine. me mang le mang Ah, mtate. o sa kgathaletse size ya borigo e aparang Hey, hey. mang le mang o sa kgathaletse hore na size ya hao ka thekeng mme ke 44 kapa ke 34 mang le mang Hey, hey. ke motang hore na ke black bone kapa ke yellow bone mang le mang Hey. ye mo le mo na ya boteng mo le boteng a ngole lebitso la hae Ha, phoka. o no sa ngolwe ke motho o no o ingolla Maine. wena o ema ka maoto a hao o ya leboteng o ngola lebitso la hao ntate Motaung ka re nka ema mona ka hloma tente o fitlhela lenaneo le fela mang le mang ya batla lebitso la hae ngole o a ema ka maoto o tsamaya sebaka a fitlha ngole lebitso la hao Ah, phoka. ga ke tsebe ke mang eo ntate Motaung bitso la hae le ne le sa bonagale lemong sena ga ka ema ka maoto Yena ka boyena. yena ka boyena ba hae lebitso la hae le tlatsejwa ke ditšhaba lebitso la hae le tlatsejwa ke bahlomphehi empa o tshwanetse a eme ka maoto a ye leboteng Ah. a ngole bitso la hae ye nhlotseng ke ena o nnena hore go ngwaneno wa hae o no sa ngole lebitso fela Ah, maine. empa ditlhoko tsa gago Ah, phoka. o no di beha leboteng Hallelujah. ke tshiu kapa ke selemo seo re emang ka maoto bitso la hao tshwanetse le be le boteng Hallelujah. ke gale batho ba ntse ba o tlodisa matlho ba sa o bone lemong sena bitso la hao ha le ngolwe ke wena o batla hore menyabuketso e be teng re tshwanetse rona re eme ka maoto re tsamaye mo batho ba soka ba tsamaya teng Maine. Hallelujah. Wena. 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 Acha. Wena. Wena. Kakati. Ah. Hallelujah. Amen. Amen. Ha, maine. Bua hle monna. Chop. Ah, maine. Yes. Emma hona teng mo maine re mabenkeleng. bone e ka back to school e ntse e ba turu selemo le selemo le konote ke lena hlenneso nna ke ya boloka selemo le selemo ho back to school jwang neso Ackermans ha o reka diaparo tsa sekolo ka 650 rand o boloka 150 rand boleng
ba tsona bo ya tshwarella. Hape o ka reka ka account o lefe dikgwedi tse 12. Oh, Akames, ke ka moo ba mo hlile ka back to school. O na le dipehelo. Clientele Health Plan e o lefella tjhelete ha o ka robatsa sepetlele. Tjhelete o ka kgethang hore o ka e sebedisa jwang, jwalo ka thuso ya bongaka, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, le ho kenyeletsa bana ba ka bang 4 ho cover ya hao ntle le ho lefa ditjeo tse ding ka hodimo. SMS a lentswe lesedi ho 47520. SMS a hona jwale. Insurance e lefellang cover ditjeo tse o seng tsa bongaka e bang o ka robatsa sepetlele, ha se medical aid. Clientele Life ke FSP ya molaong le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le ditefello tse tlwaelehileng le melawana le dipehelo. Ke kgolwa hore batjha ba mametse lenaneo lena, ke kgolwa hore e mong le e mong jwalo ka ritse le batla wena, ke a kgolwa wena o mametse. Phoka. Ntate Motaung. Moshaneno. Moshaneno a re ho nna. Hey. Moruti ha mpona ke le mona. Ke ka baka la mathata a lapa leso. Moruti ha mpona ke le tjena. Ha ke kgone ke mpa ke le ka ho kokobetsa dinerve. Ke ka ho mpona ke le tjena. Shana Amu. Mpane mjwana bo mo fetutsi. Au phoka. Dithethefatsi di mo lemaditse. Au phoka. E ba ke re ho yena. Mamela moshanaka. Ho ntsona le tsela e nngwe e betere. Senyela ye o inkileng empa e batla wena. E batla wena o eme ka maoto ntate Motaung le qete se re le 770. Hey, mine so le bibili. Ntate Motaung ke re fapohelo bane ho na le batho ba bararo o ene le ntate Motaung hore re tla be re tsama ka bona ka metsotso e 770. 770. Ke ntse ke thotse ke mametse taba ya moshaneno o tsebang le batswadi ba hae. Yo. Ntate Motaung bophelo ka ha bo le bobe ho yena. Amen. Bophelo ka ha bo se bo tle ho ha. Ke ho yona moruti. Ntate Motaung ke kopa go so yemisa evangelini eno ya Mateo. Kgaolo nke ya borobong. Okay? Temana be se re qala ho ya 27. Jesu ha tloa moo. Difofu tse pedi tsa mo latela. Ntate Motaung emisa hona moo. Ka ema ntate. E batla wena. E batla wena ha e batle mang kapa mang. Ha e ba o batla phetoho e batla wena. Wa tsamama ine jwale. O tshwere dinotlolo tsa phetoho ya hao. O tshwere dinotlolo tsa thabo ya hao. O tshwere dinotlolo tsa phahamiso ya hao. Tlohella ho be salolla lemong sa 2025. Ya makama o tloha. Ntate Motaung Bibele e reng temaneng eo. Temaneng eo e re Jesu a tloha. Difofu tse pedi Ntate Motaung. tsa mo latela. Jwale. Ha tloa moo. Ha Ntate Motaung. Difofu tse pedi. Ha ba bone. Empa ba latela Morena Jesu. Tswela pele. Ai mai. Mahlo a bona ha a bone. Ntate Motaung empa le mahlo a moya a na le phoso. Ha ba bone empa ha ba blame maemo kapa condition ya bona. Ba ema ka maoto ho bolela ho na le mo Morena Jesu a neng a le teng ba mo sala morao. Ha ba bone Ntate Motaung ba re re a mo latela. Ha ke tsebe na re bua le mang a leng Bloemfontein kapa a leng hodimonyana. Ntate Motaung mane ke a bona mane Waterberg municipality. Ke tsebe ke mang re buang le yena. Ke mang re buang le yena a le Thoyando. Ke mang re buang le yena a le Mosina. Ke Ntate Motaung e re ke theoa Limpopo ke tle kwano Freistata. Ke me re buang le yena di fofu. Ha Bona di ntse di latela Morena Jesu. ba mo sala morao. Ha ba bone. Ha ba bone. Jwale nna le wena temanena ha e tswela pele re sa re morada feta Re utlwele bohloko. o re utlwele bohloko. Yo. Ntate Motaung ho heletsa tsona bothata ba rona ke bona. Ke ba hore ha re bue ntho re batla. Ntate. Empa re tumisa bohloko bo re leng ka hare ho bona. Maine ke miss call. Phahamisa bofutsana bo re tatetse. Ya, maine. Re phahamisa lefu le re tshwereng.
ka jeno lena tshwanetse re bue tharollo, re tshwanetse re bue pholo, re tshwanetse re bue ntate Motaung, re bue moruo, re bue matla, re bue ho tswa, re bue phamiso, re bue phunyeletso. Difofu tsena di ntse di re morada fita. ao batho Re utlwele bohloko ntate Motaung go ba le temana ya 28. itse ha kena tlung difofu tseo tsa tla ho yena, mme Jesu a re ho tsona nna le a dumela hore nka tseba ho etsa hona. Ntate Motaung bona ba ntse ba setse morena Jesu a ba kena tlung e nngwe. Bona ke bona ka bo bona Ha ba romelletsa. ha ba romelletsa maine E hle ka ba ne ba tseba Sesotho se reng pele ne hloke mohatla ka o romelletsa. ba ne ba se tseba hantle, Ba eme ka maoto a bona ha ba bone. e ne le Basotho. Ba tlang ntate Motaung ba e sala morao. Ei! Ba kena ka tlung morena Jesu re ha e ba le a dumela. Wa ba botsa nna le a dumela. Ei! Hore nka tseba ho etsa ho ba re ho yena morena. Ei! Bibele re ya ba morena Jesu wa mama hlotso. Are le etsetswe ka mo le dimetseng ka teng. Ntate Motaung a ke tsebe ke me re bua le yena ema ka maoto a hao. Wena Ausi mamela. Ha ke hana hore o ile wa surubana makgetlo a mabedi a mararo. Ema ka maoto a hao. Hana ha lefatshe lo toloka ka tsela ya lo. Hey! Ha ke hana hore ba ile ba o thetsa bahlankana bana jwale ba o sile ka bana. Mamela ke tlile ke le mohlanka wa Modimo. Amen. Ha Ha! o reject wena. Ha ke hane o ile wa o ema ka maoto a hao. Ska ba wa dumela o toloka ka diphoso tsa maobane ema ka maoto a hao. Ntate Motaung ke shebile nako ke itse re tshwanetse re arole. Ke kopa bo so mathela Ntate Motaung le khepela 850. Ke a leboa lona ba re mametseng ka mono ka Zimbabwe le lona ba re mametseng ka Nigeria. Ke bona melaetsa e kenang kwano ba re motlwile ntate Maine ha ba bitsa, mme le rona ka mona ka Zimbabwe re mametse hodimo Nigeria re teng mono re mametse. Re a o kae moruti? Le khepela 850. 850 yeah. Re serile evangelii ya Johane kgaolo ke ya bone. A ke re qaletse maneng ya 46. 850 ke nna enwa ke fihlile ho yona ke ho Johanne eke Kgaolo ke ya bone temana ke ya 46 re qala moo. temana ke mona Jesu a boela a tlakana wa Galileya mo wa neng a fetotse metsi veine, Ntate Motaung. mme kgosana e ne ile teng Ho! eo mora wa yona a kulang Kapernauma. A ka ba le 47. Monna ye itse ha o tlo bane Jesu o fihlile Galileya Ntate Motaung. a etswa Judea a tla ho yena a mo rapela a re a theowe Ntate Motaung. a ye o fodisa mora wa hae hobane o na sa le magateng a o shwa. Ntate Motaung Kapernaum. Le kana wa Galileya. E ka ba sebaka se ka etsang dikilometara tse 23 ho ya ho 27. Temana ya 27 eo e badileng kapa temana ya 47 eo e badileng e re ha utlwa nka gato I am ayema re e re ke ho Jesu. Ntate Motaung ha utlwa Maine tsamaya. Kapernaum ha utlwa Ntate Motaung ke manyama metseng nane o le E wa tsamaya ngwana Chief. Ha utlwa. Tsamaya ngwana Chief. Ntate Motaung ha o batlale momamedi a phatsa ha o batlale a kapise ha o hlokale a rubetswe ha utlwa. aye Wa tseba Ntate Motaung monna yone le kgosana. e le kgosana. Empa ho tloha moo Kapernaum ho ya qala ho na le dithajana. Hallelujah. Hape ho na le tsela e batlang e ba le hlohlojana. Ho na le merunyana. E tshware Tsena ke dithuto tsa ngwana
wa lesedi tse lefelletsweng ke mosebetsi wa hae o motjha o qadileng ka morao qeta diploma e lefelletsweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke lesedi. Lesedi is not a loan o hlophisetsa ngwana wa hae bokamoso bo atlehileng. Fumana loan ya Capfin online kapa ya lebenkeleng lefe kapa lefe la Pep kapa la Ackermans. Capfin ke mofani wa sekoloto wa semolao. Ho na le melawana le dipehelo. Plan smart, think Capfin. Haspa, fumana di Butter School Shoes ka 70 ranta fela. Ha o reka ka 350 ranta kapa ho feta ka di Spa Rewards. Fumana 2 liter Spa Extra Shelf Life Milk ka 31.99 fela. O boloka 5 ranta kapa 500 gram Spa Cornflakes ka 22.99 fela. O boloka 14 ranta. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 20 January ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Ke ka ho re rekang Spa. Maine palama ntate. Ndate Motau monna eno. Hey. Morena Jesu. O kena ka hara dithaba. O fohla mefidibiti. Yes sir. Maoto a hae Ndate Motau nka baka la lehlohlo jara. A bohloko empaneng toro ya hae ke ho kopana le Morena Jesu. O a ikisa. Bothata ba rona re batla dintho tse tlang ditunusi. Maine o reng? Monna eno o re ke a itseba taba ya easy come easy go. O re ke batla Jesu Ndate Motau hopola re qadile ka difofu. Hallelujah. Jale yena wa bona. Ke khosana. Yena ke khosana. Aish. Ka fihla Morena Jesu re theoha Morena Jesu ke a tseba lona le molloko o sa dumeleng pelo bona mohlo. Maine. Morena Jesu Kriste re yena Iya. ngwana ha o phuluhile. Iya. Wa tseba Ndate Motau ha o bala temana yena. Monna yena o tlile Kapernaum a ya kana. Yes. Morena Jesu tata mo bolella ngwana ha o fodile a idumela. Bothata ba rona ke hore ha re dumele ditorong tsa rona empa re kgona ho criticize ditoro tsa batho ba bang. Maine. Yes. Rona Ndate Motau nna ya mametse nna ya bua bothata ba rona. Ke ba re rata ho criticize ditoro tsa batho ba bang. Maine. Ye mongwe na le toro wena Ndate Motau ya hao e kae? E kae? Maine. O na le yona le wena empa leng ha o e tshepe Ndate Motau. Bohloko ke bona ke ha o sa tshepe ntho e modimo o neileng. Maine tsamaya monna man. O tshwanetse o shebe tsa ba bang jalo bone dikodi ho tsona empa ya hao hantle ha e phele Ndate Motau e shwile wena e batla o bue bophelo ho yona. Nna motho wa boraro ke shebile nako ke kopa ke re iketle fela hanyane Ndate Motau ha re hole ntse re le hona le khepeng lena kapo mona magolong a robedi a boye 851. 805. Ke a ho yona moruti Maine. 805. Shebile dintho tsa batho ba bang. Ha o shebi wena ha o khone ho ya pele. Hobane o shebile hey. O shebile toro tsa batho ba bang bile wena wa di ace. Wa di kakata. Wena ka buana ba hao Ndate Motau monna yena wa Kapernaum. Le yena khosana. Ke segele temaneng ya 46. 805. Ba fihla Jericho. Ha e tswa Jericho le barutiwa ba hae a ena le bongata bo boholo. Bartimia. Moratimia. Wa sefofu. O na dutse pela tsela a kopa. Ndate Motau lebitso lena Timia le hlalosa ya ditshila. Mika seheberu bar hlalosa mora. Me Bartimia hlalosa mora wa ya ditshila hantatai ile ya ditshila. Palama Maine. Kore ngwanena ntwena hantle Ndate Motau e dutse ho yena. Ka lebaka la moo a tswang teng bebele ha re fe background ya ntatai ntse a re tsibe bitso la ile hlalosa ya ditshila. Ya ditshila. Bartimia o dutse tseleng o ntsa kopa. Kopa ntho ka e jang ba Ndate Motau o na le ntho e mo apereng ya ntatai. Hallelujah. Bana ke morala ya ditshila. Ndate Motau shaba temane na ke
le nako e se batla e ba mpe temana ya 47 ha utlwa ho ba ke Jesu wa Nazareta a qala ho hua le hore oho moratafita Jesu nkutlwele bohloko ntate motangwana o ya makamaoto Bartimea ha bone yena a ditshila enwa yena ditshila yena re letseng ka ntatai wa tseba bohloko gore bana ba rona ba tolokwa ka diphoso tsa rona yo maine kapa bana ba rona ba tolokwa ka ho ha rona Chesa ba rona ba bang ba tshaba ho ya dikolong ka baka la hore ntate Motaung ho na le mo re ileng ra kgetsemela kakata ngwana ena kapa mohlankana bitswang Bartimea ha utlwa ba ke Jesu wa Nazareth ho yo a ya makama ntate Motaung ha re le yona o tlo ibona hena jwang ba bangata ba mo khalemela ba re khutsa ampa a iketsa ho hua ntate Motaung ha bua le bona wa bona taba ya ha momamedi ha itloloka 2025 confirmation ke ha ona le opposition morutima ino ya ka so bua ke re ntate Motaung netefaletso ya hore e hlile o tseleng ya phahamiso o tshwanetse ba ne le bahanyetsi ho taba ya ha itloloka opposition tshwantsi be teng ya mona tshwantsi a be teng satane tshwantsi yeme ka pela hao jwale o tsebe hore taba ya hao ya loka jwale tsama maine o ke hore ha ba tsebe hore ba sebediswa ho confirma level eo yang ho yona ha bua ntate Motaung bahanyetsi ha ba keke ba ba teng le kgwebong ya hao ha ba keke ba ba teng lapeng la hao ha ba keke ba ba teng o tsebe bothata bo teng ba tshwanetse ba bue bana hona le bona sa eme Bartimea ya ditshila o yeme ka maoto re Jesu morada fita nkutlwele bohloko kutlwela bohloko ha nyolo wa bo mamma ba re ho yana he monna thola wa re rasetsa Bartimea re ho bona ba bona taba ya ka 2025 personal hallelujah 2025 ha ke bue le wena ya te Motaung motho ya mong ka tang romella molaetsa ye mong watch re moruti maine hopola ditselemong sena ha re dumedise ya maine ha re dumedise yes Bartimea mahloha ya shebile morana Jesu ditsebetsa ha di mamela toro ya yo ntate Motaung ke utlwa phaposing ena bye maine selemong sena taba ha itloloka Icha. lebala dintho tse ba di buang Icha. ditsebetsa ho di ska ba tsa baholo Icha. hobane ha ba utlwisise ma o yang teng Icha. ntate Motaung Bartimea a ba re a thole wa eketsa a hua ke kopa momamedi ya phamise volume yes momamedi eketsa volume eh bona ha ba bua o hleke o hata accelerator o hleke o ya pele o ya tsamaya o eketsa haholo ah ha banyane ba utlwaetse leveleng yena ba bontsha o sa le moo yes ntate Motaung ha re ketele ha re qetela a konkete mana fela o tlwamane temaneng ya 50 jwale ha o ya mono ya ba 49 Jesu a ema a re a bitswe ya ba bitsa sefofu Jesu a ema a re ha bitswe motho enwa ya ba re khothala o eme o a o bitsa ntate Motaung ha ona mamorana Jesu Kriste a itseng ho bona mo jwetseng kgothala ha hona mo a tshulong jwang se ba kgwebethwa ke letswalo hey hobane mong wa bophelo o ya bua jwang tshitse instruction wa bua ba hanyetsi ba swabile jwale hobane wa phahamiswa jwale ba hanyetsi ba ya kore ntate Motaung utlwa ha ba se ba khutla ba ileng ba re ho yena shut up ha ba se ba khutla se ba re ha khothala a ko utlwe utlwa ditsotsi utlwa dikeleme le mo sena ha re bue re ka tla o ba yona ba shapa yes le mo sena re promise lo yabo re ka tla ba kenyele tswa ba shape miso ba shape ka le tswa ba shape letso ba kenye thupa
shapa ba shape ba shape a ko utlwe ya usuka ba shape amen yes sir amen ha maine ke a o tshaba amen ha ai motho motla ona le nana o le tshwana le magulong a matala ha leo le batle hohle o le fumana fela ho le Sedi FM se le moya sa selemo ha leo ba shape re kopano tsa bona di bole o ba shape re merero ya bona e bole o ba shape le tso ba semba di ngotsi di bole shape ako bone ba se batla ba Bartimia ba re khothala he khothala Bartimia o a o bitsa empa bane ba mothiba ba mohanela ba morwaka ha monga bophelo a bua se ba yema mona ka di wiki tse dulang ka di suitcase tata lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe ke ba ahileng ho lona momamedi ke o dumedisa ho seng ha letsatsi re le bohle nunu ratahu re le boa le wena mpho re le boa kaofela lona man ke o bona mono Kenneth ke le shebile polo shia ke le bona hle banna ke le boa haholo dimakatso le wena Thabathia polo hape kwena mona o hla hape o musiki di dumela ngwaneso Liza ke a o bona le wena mohau makhalemele o koko ke le shebile hle bokanga ke le boa haholo maboy Khosi Christopher Khadifele ke le boa William Mokoto ke le boa hle Sejabedi Thabathi ke le boa hle o Madijenga William Mohau Karolo ke le boa modimo ke o motle ha letse hantle Irish